لەسەر مژارە بێژن سەرکوتکردنە ئازادیە و دەنگی ئازاد ڕۆژاوای کوردستان هەروەها ئارمانجێن سەرەکە ژەهات ناپەکەکە بۆ ڕۆژاوای کوردستانی بەرخۆدمەجە مامۆستا براهیم کۆشلۆ سیاسەتمەداری کورد باوایەکی ڕاستەڕاست بەمڕای مامۆستا براهیم دەمباش بەریا هەموو شتێکی هەر دەم و دەمەکێ پێدا چالاکبان ڕاگەهاندکاران وا بنچاوت کێ و دەهەمان دەمێت جارێکە دی پشتی دەمەکێ وا زیندانیت کێ وا سەربەست بەردێت خوازم ئەلمانجان سەرەکەی پێدا ژێ سیاسەتێشنە بۆ نمونە هەرسێن و چەگەهانن ئارکێ و رادیۆ ڕێباز یەک ژوا 6 ڕۆژان زیندانە دەما دوێدن 25 ڕۆژە دە زیندانی دەمان بێک و تۆمەت ئاراستەوە وەرنەکردن بێک و وەرنەدادگەهکردن پێدا جارێکە دی ئەو سەربەست بەردەن یانی ئەلمانجان سەرەکەی پێدا ژێ سیاستێک چێ مامۆستا براهیم مامۆستا براهیم بله کریم که نزاگرت پرسامە بهیستیان دووبارە بکەم نه مبیست دەکەرم کە انتظانه یعنی وجه دیار کرد که سه روزنامه‌وان کردستان روزنامه کردستان یک جوانان دو ماه زیادتره یک جمعیتی که دو ماه که جالی پیاده دا هاتیه گرتن و زندان کرن انتظانه پشتی و ناو کردان دال همو بشه کردستانه دکاری بیجی که ریاکسیون که مزن مخالفت که گلک مزن چه بو لیورام همو ترسیان که او روزنامه‌وان کردستانه روزنامه کردستانه به دست پیاده بکشتن ام زیادتر جویت ترسیانی لبسه برادر مهاتنه بردن از تزانم که چقدر زحمتی کشاندنه و چقدر حقارت دیتنه چقدر روز زحمت درباز کرنه زحمتی درباز کرنه لدیسا جاو ناو صغیر و گریانا ناو ملت کو ناو کردان ناو ما جبانا و امگله کیف قاشنی و پیروز تکن باور تکم که تایبتی پشتی که آگاداری وان جرای گشتی را هات بلا کرن دیاره که هین زیاده تر امتقارن سر نرین وان جرای گشتی را نرین اخا گلک دیار بکن چونکه جبان مجی او گرتنا وان حتی زندان وان پر گرین بون مچند مقاله جی و گلک چارات کاری بیجه که بانگا حکومت کردستانه گلک رخصتی کردستانه تکاری بیجی دیاسپورا کرد کربو که جه روزنامه‌وان مرا خودی درکردن لیولا روزنامه‌وان ما روزنامه کردستانه لهمبری دره و مانیپولاسیون چاپمنیا PKK PYD کارکی باش تکرن zaten گرتنا وانجی صدا مو انتظان لهمبری رودا و یعنی روزنامه‌وان رودا و نوچوان رودا و کردستان مامۆستا براهیم یعنی ئەم بێن بله پێدە بێ سیاسەتە هاتژی خەلکێ ئەنجام دەدە یعنی ئەبە دەمەکەژی خەلکی باژارێ قامشەی ڕۆژاوای کوردستانی کوردێن وێ هاتنە دۆرپێشکردن ئەنجامان ناکۆکینە بە ڕەڵژێ ماسەد و پێدەدا لە هەردوو تاقن شێخ مەقسوود و ئەشرەفیان حەلەبێک و بەهتری 100,000 کورد تێدە دەمان هەدەدژی ئەوژی هاتنە دۆرپێشکردن سەدەمان ناکۆکێنە بەرە پێدە و ڕژێ ماسەد دەدوردا ئەتخوازم بدێ خویاکردن ینی ئەم ناکۆکیە هاک و ئەنجامە هەوێن با ناکۆکیە دەبتەنێ برچیبوون سەر خەڵکێدا فەرز بووە چ جۆرە ناکۆکی ناوڵاتێکردن بەرە پێدە و قەسە دەدەم کارم بێژن بە هەماهەنگی ئەم ناکۆکی تێنەکردن gerek bekiriye zaten rexistena PKK PYD rexistenen untuzanda otoriter و faşist çeşi rejimen otoriter faşist halka kuştune tırsinin gırtine zindan kıran evlilikence tırsandın eğer imkan beka ve destevanji imkan evvelet jibo berjavandiya xab kartinin hem beri millet o birçibuyine bu millet çetkin jibona ve ki evji tizanna ki siyasata mütemeşinin siyasata revaneye siyasata Kurdi Kurdistani nine o tırsene ki eğer Kurd peş bekavin Kurd şiar bibin Kurd mijar rastiyan nas bikin ev jibo rejiman hem jibo rejimen otoriter faşist hem jibo PKK PYD
dikare bibe xateriye ka mezin loma nebesle Rojava Kurdistan'ı dikari beji PKK neziki çılpiyên sala Bakuriye Kurdistan êjî li nahal Başûra Kurdistan êjî heman hatta Rojavata Kurdistan'ı heman siyasete dimeşîne ez bawer dikim ku gelek vekiriye ku sistemen ve sisteme PKK PYD çareserkirina pirsan da jî ev nav zoreb kartînin. باشا مامۆستا إبراهيم يعني ئەو ناکۆکیان و پێدا ئەدعات کێ و دژ ڕژێمە ئەسەد کاربەدانێت کێ و بەرسوودانێت کێ وەکە دەماک و بەڵگا دخوازم ئاماژە ڕۆناهی بخمە سەر چاوەنیە هاتنە پەکەکە بۆ ڕۆژاوای کوردستانێک و بە بەڵگا جەم ئارکە هەیە بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕژێمێ کادروێن پەکەکە دەرباز دەبن پشتوێ پرۆسارە دەستکردنێ تێکردن دە پشتوێ ناکەژی یان نفوناغا پشتوێن بێژن دەست بە تصفیهکردنی و کشتنی دکن بیرن بترول برجام اسد پاریزن یعنی اف یک هدیه و ارمانجان بجیب که و کارب ناکوکیا برجام اسد را درست که هم تنش باشه آن نرا گشتیا های به جواب که گلک وکریه که ناکوکیه و که رژیم نکاره وقتی که لورا PKK PYD هموجیا دولت را استخبارات دولت را کار که جبانا وی که لهمبری گل کرد، لهمبری ملت کرد، لهمبری کرد پروران رخصت برپرسیاران رخصت کردستانی جبا که لهمبری دولت، لهمبری رژیم مخالفت چه نبه، خرد نبه، جبانا وی ظلم بکارتینه، جبانا وی وانا دگره حبس که زندان که işkence که انتظار نکه PKK taybeti pişti sal 1984 berya vecib rejima istihbarata Suriye'ye karşı ki ve taybeti pişti sal 1984 gelek vekili bir rejimere karşı o bu deste rejime balikariya rejimi jibona ku tevgera Rojava Kurdistan'e be tasfiye kirin taybeti ciwane Kurdistan'e ku tevgera Kurdlar ro xudiye rola ki per gringin aktivisten آزادی خازیه رزگاری خازیه نه جبانا و اکت کاری بیجی به هزاران جوان ما شاندن چیه باکوری کردستانه و حتی امنزانی فرانیا وان هم بدست باشا ما مستبراهیم داین پرسیار علیه کاتبه کو سنور سوریه به ترکیه رو و عراق رو هرما کردستان رو جبوی برجوندی رژیم اسد به پاریس و ده همان دمیده کسان اپوزیسیون کوچنا و سوریه خواستن درکبن یعنی سربازن لشکریان چهار رژیم اسد بود رویان چک داره پیدا لهمبر پریان وی وقتی 250,000 لیره سوری بود نزدیک کرده نزدیکی $400 امریکی وارد کرد رژیم اسد یعنی دوردام بیشن شیوه پیوندی نبره هر دو آلیان ده رژیم اسد و پیدا دریابا پیدن کبجی کرنا چه زیان نگهاندنا روجاوای کردستان بتایبتی gelek vekiliye kadına aslında Armanca van evki Kurdistan velabi be Kurdistan ji Kurdan velabi be untizana 2011 hatta Euroji neziki milyonu Kurd milyona ki zedetir Kurd ji Kurdistan'a derketiye o naha zedetirin bajarın Kurdistan'a Rojava Kurdistan'a buye civaren Araban که کمر عرب آنها رژیم اتخاذ که کردستان بکه عرب چیتی بکه و نجات پرستی دمشان نکاری بسر بکه و دیگرک بکریه که نه بریا PKK و مسئله دیب سر کتیه فقط نه مسئله وسیحاتی و مرحله که هر که PKK وقتی که دشیفرت به خرابیه وان قریجیه وان در تکه میدانه اونا به جریت ترسنه که خلق درکبه دروایی سینورین روجاوا کردستانه çünkü اونا درکبن دروایی سینور روجاوا کردستانه PKK و tabii ki rejim جبوخه و وانا و کردان و کردپرورانه hatta tıkari bejin halkeme per uzayı Kurdan جبوخه خطر تبینه جبونا ve ki اونا نها تقاضونه که پیشی بگیرم که کردن روجاوا کردستان درباسی
veke nebin. Başvura Kurdistan'a, Devleta Federe Kurdistan'a nebin. Ya ji derbasi Türkiye, ya ji derbasi Avrupa nebin. Levra avna tıkazına ki, lüver zindana geçekin. Ve zindana da herkes ki Kur'an'a bakın. O kes rastiye ne bize. Çünkü netice ama bu khub bas rastiye tıkana duyar bit. Galak spas, ji bo nivîskarê Kurd İbrahîm Koçlo, bavek rast kotim mirabûyî. Galak spas.